Afrika-Dzonga inhlekani mingiselo mngena lona FM nakuhlekanisa kolonga ngisela station shurko kwalonga ngisela station shurko nhlekando nongona ku Africa wabula mina nikhala nga Pet Mathebula ni war smart wa Jimo Xitlangwa Washington wa Jajana makuna wa Ndandatsi kunjani Afrika-Dzonga kunjani la Limpopo la mi kahle khesile kumingisela mngena lona FM kunjani Ampumalanga mi right ya hela kutatwa ku kokora ka yini patura ka sigagule akhon huku ri karata endlela liya va ta va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi lava tirhanaka na swo eka nhlekani lowu kambe ke a hi sunguleni ka ku na timhaka to tala leti nga le ku humeleleni leti kumbexani hi nga hetela ku hi twa ku n'wemeri yini eka timhaka leti ti fambelanaka na mahungu ya tiko ra namuntlha ku fana na liya yi khumbako mfundhisi Omotoso mi ta tsundzuka ku mfundhisi Omotoso loko va huma eka nandzu lowu wa vona va xiyenge xa vuchuchisi va vilerisiwile hi xiboho lexi nga tekiwa hi magistrate va kombisa ku hayi nga ri a swi fambangi kahle se va ku va lava ta aphila impela va lava va court ya aphili le Bloemfontein va pfumelelana na va prosecuting authority ku hayi aphilani kambe xivutiso i ku va aphila swi ku yini hi ku Omotoso i le Nigeria sweswi ni vulavulaka ene matimu ya komba ku a mi swi koti ku va vuyisa a mi swi koti ku va vuyisa loko va ze va famba se timhaka tin'wana leti kumbexani nga tsakela ku twana n'we kumbe angulami ku yini kambe mhaka nkulu leyi ni lavaka ku yi dzika hi yona i mhaka ya ngoma hi va ka yini ngoma hi fanele hi endla yini hi yona ku na ku vilela kukulu ka ku ku na ngoma yi lumaku swi nga ri nawini ku na ku vilela kukulu ku na angomeni vana a va le ku vuyeni loko vulavula hi tinhlayo i ku ko va 48 ntsena kambe loko vulavula hi swa vutomi i ku i vana lava va langutana na vumunduku i vana va lava vatswari va vo a va langutele swin'wana eka vo kambe va le ku vona ke a swi fanele swi hi vava se ni lava ku hi vulavula ku kahlekahle ngoma ya fanele yi ya mahlweni kumbe yi herisana hi ta twa n'wina ku ngome angula mukuyini nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa kumbe angula mukuyini eka nongonoko Afrika wa vulavula kambe sweswi la ta sungula ni twa n'wina ku mi khometi timhaka loko yi ku hafu ku bela awara ya 12 hi laha se ni nga ta lava mi dzika lava mi dzika hi vulavula na ku mi nga papa mali mi dzika ku endla ku hi kota ku twa ku mi va mi kha mi hi languta hi tlhelo rihi loko hi tshama hi kha hi languta ka timhaka ta ku tinhlayanhlayo ti komba sweswo loko ha ri ka timhaka toleto ha mi kombela hi lava ku kuma vanhu lava va nga ta kota ku va koho eka timhaka ta njhekanjhekisano lowu hi nga ta va hi ri na woho hi ravuntlhanu kusuka studio xa le Giyani hi lava vanhu va lava hi nga ta vulavula na vona hi yoho ya leyi nhlokomhaka ta va yisa mahlweni yona nhlokomhaka ya leyi kambe namuntlha hi landzelela hi ka hi languta ngopfu ka timhaka to toleto ta ku hi la ku ta twa ku miri yini n'wina hi ku vana va le ku loveni ngomeni kambe lava hi va lava ku studio ntolovelo wa luva mi tsala email mi rhumela ka Mabasa mabasaas@sabc.co.za loko mi rhumela email ya mi kombisa ku mi ta kota ku va koho ka nongonoko wolowo kusukusela hi awara ya 1 ku fika awara ya 2 hi vulavula hi timhaka ta a hi lava vanhu vo tala hi yo mhaka hi ku mi tsala email hi chava ku loko ho tanani kunene hi nga kuma siku tele laha ka studio lexa xa hina ho lava vanhu va 5 ntsena lava nga ta ka hi vulavula ku xana ngoma ya fanerile ku yi ya mahlweni no luma ke naswona loko yi fanerile i yini lexi fanele ku xi antswisiwa hi ku lembe na lembe hi rila hi xixin'we ni vulela ka n'we mi nga ta tsandzeka n'we mi nga ta lava ku va xiphemu xa nongonoko luwa mi nga ngheni lava mi nga ta ka mi nga swi koti a hi bule namuntlha ni lava ku hi vulavula hi mhaka yaleyo hi kota ku twa ku n'wangu lowu wa n'wina wu ri yini na ngetana kambe 0860002543 0657443911 hi ndlela leyo hi twa ku n'wangu lowu wa n'wina wu ri yini hi ndlela yoyeleyo nongonoko ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku wena u angula ku yini ka mhaka leyi nga ka yona andaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM
sweswo mingisero mukela lone FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ko hi fikile mingisero me la ku tatwa n'weku mi angula mi ku yini hi ndlela leyo ka mhaka leyi nga ka yona 060860002543 hi ndlela yoleyo ukayelelesi eka Afrika wa vulavula ngoma swa pfumeleriwa ku yibiwa a purasini leri ri nga private manito ri nga va ri ri kusuhana muganga wa hosi Khalanga mara loko ri ku na purasi ra private ka ndhawu yaleyo swa pfumeleriwa as long as n'winyi wa purasi leriya a ri na title deed a yi yisa kwele ka PICC a ku mina ni kume mpfumelelo ka n'winyi wa misava leyi ku nga private land ni ta ku bangoma antiku manager loyi i hosi oro yena hi yexe swa endleka a ri hosi mara mi kuma ku i kota ku va mayini hi yexe ti-details ta so a ti fiki ka MEC ti va ti tirhiwa hi lava PICC mara na swi tiva ku lava ATL va tise memorandum le ofisini tolo so ni kombele ofisi ya mina ku lava tinhlamulo ka lava PICC ku ni ta va nyika tinhlamulo tele palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka mukela lone FM komba ndlela hi loyi xitlhangoma nhleka Hayi minjhani Khalanga? buto mina hi pfukeni minjhani n'we Hayi pfukeni. a kensa Mina ni la khombanyana ya le ya March and March. ya Mina hi vonelo ra mina botpet no twa no hetela ku hi nga ri se hi tiko ra hina ro ya ri mbombomela. Maka ku vanhu va ni vulavula hi ndlela leyiwani i ku sweswiwani loko mo langusa tiko ro fana na Germany ku na matiko mambirhi ku nga Nigeria na rivele rin'wanyana va nikiwe ti-free visa ivi hi vuya ka Spain yi niki 8 wa matiko ku nga vo Lesotho Swaziland sweswo taniya hina hi tshama hi kha hi pfaleliwa handle so no twa nga ri swi ta swi kha swi nyanya hi dlina se hi nga ha pfumeleli ri no ya helo hi mhaka March and March leyi kahle loko mbara ai mhaka ya March and March i mhaka ya ku i mhaka ya ku beri maphepha ya la tikweni ya xaviwa leswi vulaka ku a nge humi kahle ka xilo lexi nge le ka toma no ku ta lavisisiwa vo phela loko va ku free swo vula ku n'wina maphepha ma n'wina ma le nawini ku tlula lama va nga ta vona ku ta endliwa vulavisisi bya kenta hi mhaka ku n'we vatirhi va ndzawulo yeleyo Afrika-Dzonga mi deficit kumbe mi ndli makwanga se mi langutana ngopfu na timhaka ta leti ti langutaka mali se mi xavisa maphepha lama ma nga fanelangi ma xavisiwa be i ko tala hambi ku ri sweswinyana khale a Canada va fike va khoma nkulukumba wun'wana va ku i muAfrika-Dzonga loko mukhomishinara wa Afrika-Dzonga a Canada a ya fika kuma ku yoyi aka yina munhu a hi mbewu ya le Afrika-Dzonga leyi se hi va makwanga ma hina ma dlayisela na vana va hina hi ku loko swi ya swi kha swi ya so okay na mi ta botpet hi ku ya hi vonelo ra n'wina swi ta lungiseka swilo leswi rini loko hi la ku xiphiqo kumbexani xi nga va ku xi ri koho hi ku mina ni tlhela na Israel kahle hi nga banana hi rhanga ro hisa kwala na kwala kati mo kuma ku Israel hi yo yi hlanganyetelaku ndilo lowuwani hi ndlela yihi a ni masunta wa kulumba Ramaphosa va yi va zama ku miyeta nyimpi hoyi liya yi ri kona ka Israel na liya nyimpi liya se lava va nga swi twisisi na nyana va ku huma ka timhaka to ti nga la wena se that's why matiko hinkwavo se ma hi tsukisela matihlo phela kambe loko vo languta matiko lama mi nge ma hi tsukisela matihlo a ma hi tsukiseli matihlo kumbe man'wana a ma hi tsukiseli matihlo kambe xiphiqo ko va mhaka yaleyo ya ku hina maphepha lama ma kotekaku ku ma endleka ya va ya vuxisi hi mhaka ya vatirhi lava tirhaka swona se hi ndlela leyi va fa va langusana ngono na Home Affairs vele ku langutaneni na yona kambe loko va ka va langutana na yona va fa a hi ku sungula swi endleka swilo leswi Afrika-Dzonga hi tiko ra Afrika-Dzonga ku na ko tala swi kha swi endleka ivi van'wani va tlhela va ku okay se mi lunghisini se hi nga swi kota ku vuya nakambe hi ta mi nyika leswi a hi vona swi mi fanerile tanihi tiko a hi ku sungula kambe swo lava n'we mi tirhaka ka ndhawu yaleyo na va lava va lunghisanaka kumbe va tirhanaka na timhaka toleto ta
ta ku vona ku tiko ri famba hi nawu va tiyisisa sweswo? se ai a ri boli tiko le se ri ya famba hi nawu loko swi te yini ka xiyimo lexi nga le ka xo hi ku masiku hinkwawo loko ri xa ku ta leswi and leswi moxelaku vana lavatsongo hi na vana phela ma swi twisisa hi na vana lava nge le kuleni hina swi nga endlanga na mhaka na swo byeko a hi leswi nchumu hina va lava nge le henhla mara vana va hina loko va kula ke hi fa hi hleketana hi vana lavaya phela emetweni danke 0860002543 nongonako i Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM Makoma Ndlela na ri teka riqingho rero ku ya mahlweni ka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makoma Ndlela nongonako i Afrika wa vulavula ku tumingisero mina ku i ri yini un'wana mingiseri hi loyi nhleka Bukele butet. papa mi hi pfokeli minjhani n'we Ya buki na mina ngeke tishaye vito mara lambombela butet. mile hi ku kwala mbombela kambe mi tayamela ku hlaya vito se swi nga ta karhata na loko mu vula ku mile hi ku a swi na mhaka yana ni mahlweni Yeah, butet adini vulavula hi mhaka leyi u vulavula ka yo swa ku i mhaka maphepha ma xavisiwa. Butet lana sport straight in that sport. Yi ko ndhawu le yi tiviwaka swa ku hinkwavo va vonaka lava va mandiya va yini va ya ka xitolo nga ku va endlini va ye ku xaveni ka ku voma maxaka va teka tiphemiti va teka ni hinkwaswo nje swa maphepha work yalo connection ya vo yi sukela from home affairs hi ndlela ku buri phepha ko fika so rin'wana u ku hi kwini ku hila u nga huma na swona kambe loko ku ve swi tivekisa xisweswo ku tsandza yini ku nawu wu nghenelela maphorisa ya va khoma kumbe ku pfala budpet loko va ko swilo swa xavisiwa budpet na vo maphorisa hambi mo ya laya wu fika va nyikiwe xiduma wu mafamba yi koho mhaka yeleyo budpet a ni loko ku hembela yi le mbombela kwihi i best street loko u fusa un'wana ku lani ngo fika loko hi la nghena la hi vanhu ni va no koma ni ndiya ra kona ku hi leswi katika musi sweswo budpet a vo hemba maphepha ma xavisiwa hi yo mhaka tiko rin'wana budpet hambi u ri phepha u ri kume hi nawu a swa ha tiviwi swa ku hi ro u ri kume njhani a va tshembi swa ku maphepha lawa a hi swa va tshembi swa ku maphepha lawa hi wo mara ndlela emakumelo ya wehe ma kume njhani ntiyiso ngopfu kwalano hi xo xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko xikwala xa xa ku ri swi nga tiveki ku phepha leri we i nge hi roho i ri kume swona kumbe i ri kume hi sweswiya swo ba se a na mibangwenya ku tlela mati rama etingwenya ta tlela but mali ya tekiwa a hi wini straight home affairs mali va teka u nga yi kona ni nga zwili loko va yimelela kumbexani hi ngo van'wani va vatirhi va ndzawulo ya xikaya hi nga ku vhi ku hinkwavo ka hi ku na van'wana vatirhi na peni va hava ve le ku ti tirheleni ntirho wa vona hi ku tshembeka va ta ni rivalela va lava budpet va nga yi tekiki mara na vo kale chance swa ku va ta yi kumise ku yini a va rixafuliwi vanhu lava va tirhaka eka swilo swa ti-government swa ku n'hweti leyi u ya kwini ya tirhela giyani a ni u tirha ntirho wun'we loko u tirhaka loko a hi ku u le u tirha ka department ya matiko ya yo home affairs ntirho wa home affairs vhele wa wu tiva le a va nge ku loko namuntlha u tirhela giyani va ri se swi hambanile swa le Mpumalanga swi hambanile swa le Gauteng a va rixafuliwi munhu a nga zali ku tolovela ndhawu a za tolovela na hina va haleni mbombela swa ku ni ta rhumela loko budpet leswi nga zuhlupheka hi phepha leri u lunghise phepha emaphepha yo ku fikelela la ya nyiketa ximani laya u ta vuya na swona leswi u helelile swo fana ni kolomo ka tilayisense wa swi vona a wu nge swi tivi leswaku ya hileswa mi tolovelana lera ra ku mi vhe mi swi tiva ku hawo laya mi ya kuma mani kumbe boti mani uzowa ni phone number ya yena uzo u tlhe u WhatsApp na yena u ku ni ta rhumela ximani manyana u ta woliwa ya fika ni mpundzu kume vanhu va foyi layini na ku ve khale we se u bukeliwile mara u nga endliwanga nchumu hikwalaho ka ku u ni phepha la phakithini nemetweni danke bot khenseri boti wa mina 0860002543 tsundzukani mavonelo ya n'wehe tanihi vayingiseri kambe nga ri mavonelo ya hina tanihi exitichi kambe mavulavulele ku na maveriveri lama vulavuriwaka nkarhi wo leha ma ze ma twala nga ri ntiyiso ku fana na sweswi swa ku maphepha ma nga va ma kha ma xavisiwa hi van'wani va vatirhi swin'wana maveriveri van'wani va kumiwini van'wana va kumiwangi kambe
hi huma njhani ka mhaka yeleyo n'wana mingiserelo nhlekani hayi njani papa mina hi pfukeni minjhani n'we awa hi pfukeni a khensa loko vulavula na vulavula hi yona a no vulavula lack of recreational facilities eka ti-rural area hi ku leswi humelelaka rural area vana lava a ku na lexi va endlaka xona va phikizana hi ku ni byala ni ku dzaha nini loko va huma xikolweni va endla yini a ku na loko u nga tlangi bolo at least ti-ground ta ku tlanga bolo ti koho mara loko a hinkwavo va kota ku tlanga bolo a fanele ku na sayinini hambi ka ti-communities tinharhu vo yila ndhawu yin'we va ta hlangana koho se hi loko akeni ka tiko ra njhani ku a hi langutiseni a hi veni honest botfet loko vanhu va ya ka ti-olympic hi hlalele vanhu va ya ka ti-olympic loko va ya kwinikwini ho va hlalela ku na lexi endlaka xona vana lava va ya xikolweni hi Saturday hi Sunday xi pfarile xikolo ni hlangana van'wana tolo va ku va attenda Xitsonga na life orientation mara u nga attenda Xitsonga na life orientation wa hi vulavula ntiyiso botfet a yi attendiwi life orientation na Xitsonga a ni ri kumbexani vana va n'wina va khomela kule phela swa endleka mi kuma ku vana van'we va khomela kule mara vana lava a hi veni realistic hi kume ntshunxeko ku na more than 30 years vana lava vo ko va business as usual va home exikolweni a va na lexi va nga xi endlaku ende yi koho phela mali ya sport ka ti-municipalities a yi tirha yini mali leya a ta hi fanele hi promote ko va business as usual va home exikolweni a va na lexi va nga xi endlaku ende yi koho phela mali ya sport ka ti-municipalities a yi tirha yini mali leya a ta hi fanele hi promote ku ri va part of employment loko mi languta a hi langutiseni matiko man'wana vanhu vo tala va le ku tlangeni va ya overseas they earn a lot of money millions eka he ko va dream vana lava hi va naveleli ku ri hi nge tirhela ka politician but politician va hola mali ende vana va voho va le ku ngheni ka swikolo swa yini hi vula lava the poor leyi mi vulavulaka yona mhaka yi na nkoka ngopfu hi ku anakeni tindhawulo ti koho leti ti tirhanaka na sweswoleswo swivutiso ku ta va sweswo swa ku ve le ku hoxeni njhani xandla ku antswisa timhaka to toleto hambi ku ri swikolweni kokunene a swi talangi swikolo leswi ku ndliwaka swa mitlangu se swivutiso i ku va lava ku vana lava va helela kwihi i mhaka ya kahle ngopfu leyi mi taka na yona kumbexani hi ta yi kumela nhlokomhaka hi vulavula hi yona thwi makwavo a no kombela botfet ku ri leyi a yi le swikolweni swi mbulaka ku so loko principal a nga rhandzi mitlangu a ku tlangiwi kwala ka xikolo xexo a swo vana lava swi loko hi va rhandzi katsakatsa hi va rhandzi a hi teke a yi laveleni nkarhi hi vulavulana hi yona kombela ni mi twini mina na n'wina ho hambana laya ka ku miri hi nge yi ka ti-extra lessons ta Xitsonga na life orientation kwala ni hambana kwala mara botfet munhu wa ku ya attenda xikolo xi pfalela attende life orientation ni Xitsonga a swi dyondza hi le hansi ngopfu ni mi twile papani ene ntiyiso ku a hi mhaka ngopfu ya ku tekeriwa life orientation na Xitsonga ehansi a nga vuli swona mingisereleni leswi ni n'wi twisaka swona kambe ko va mhaka leya ya ku mi tatisa yini ka life orientation na Xitsonga ma n'wi kha mi tatisa yini xa tika Xitsonga impela inhlokomhaka yin'wana ni vona muhumelerisi va ka ku ya inhlokomhaka ya siku rin'wana yaleyo hi fanele hi yi landzelela himpela hi bula hi yona hi ta lava na vo vadyondzisi lava hi ta twa ku va ri yini loko swi ta ka timhaka to toleto kambe sweswi a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisekweni nhleka
I am the product of the people of the world who have cherished the vision of a better life for all people everywhere in a spirit of self-sacrifice. Timinete ta 67 ntsena ti nga endla ku hambana ti cinca vutomi bya munhu un'wana. Leyi hi yin'wana ya tin'hweti to hlawuleka. Mandela Month, nyikela hi nkarhi wa wena, kombisa rirhandzu, u tirhela, hi ri kun'we hi nga aka Afrika-Dzonga ra matimba. My people, open your eyes. #Madiba Month, munghana Lonene FM, makombandlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Ndawulo ya timhaka ta leti langutanaka na timhaka ta ndhavuko eAfrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya nkulukumba Velinkosini Hlabayisa va vilerisa hi ngopfu hi timhaka ta mafu lama ya tamaku ya hava koho engomeni lembe na lembe, na koho ku tlhela ku va na ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava baku ngoma swi nga ri nawini. Swi swa muxaka walowo swi veka nxungeto wa vumundzuku bya tiko reru hi loko kha ku langutiwa ku vanhu lava nge le ku hundzeni misaveni i majaha lama ma nge le ku ringeteni ku khupuka kusuka ka vufana ku ya ka majaha leswaku va ta kota ku va vavanuna va vutihlamuleri va munduku. Xana ku nga va ku ri yini lexi xi susumetaka xiyimo lexi xa ku swi nga tiveki ku loko munhu a ya ngomeni yi nga fika yi n'wi luma ivi a nga ha vuyi kumbe a vuya hi ndlela layo? Hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ku lahlekeriwa ka vutomi? Mi vona ongeti swi nga va swi susumeta hikuva vanhu lava baku ngoma va ke vutivi, kumbe swi nga va swi susumeta hi ku vanhu lava a va fanele va byala vutihlamuleri a va le ku byareni vutihlamuleri ke, kumbe milawu ya tiko leri yi ta fanele yi antswisiwa eka xiyimo xolexo ke? Hi yo mhaka riko a hi buleni hi twa kumbe yini. Nomboro hi leyi i 0860 002 543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0. Mayini wa kona masikwana a va fana lava khale hi ku ni tsundzuka mina ku ni ngomeni hi vo 1966 mayini a ri kahle a mi nga ta kota ku hinda a tiharini loko mina xin'wana a ku na ndhawu leyi a yi vitaniwa a tiharini. Hambi ko va kanjhani muyisa loyi a ri dangerous na mi tiva hi ku a no ni yimbisile ya tlhela a yimbisa ni tlhela ni va mukhabi ni tlhela ni va xikhohlola xa yena. Se ni swi vonile hinkwaswo leswi a va ku hi xivengwa a nga ri kahle misa loyo va ni twa na lava n'wi tivaka. Misa loya hileswaku lava sweswi vo yimisa ngoma a va swi tivi na ku yi biwa njhani ku endleka yini, vo hava vanhu nje. Kambe i ncini lexi xi endlaku ku mi fika mi ku vo va vanhu nje? Ya hi ku a swi nga endleki loko mi matala ku fa munhu. Kumbexani mi nga swi vekisi sweswo swi vekeni ka ku kumbexani tinhlayo a ti nga ri leswi ti nga xiswona sweswi, hayi ku a swi nga endleki a va vuya van'wani va vuya na nkumba swi komba ku a nga vuyangi. Sweswo swi ri kona. Munhu loyi a va nga kambeliwanga ku ri a swibedhlele ku ya ku munhu loyi a vabya wa va n'wi yisa maswona. Se sweswi swa kamberiwa hinkwaswo sweswo, mara nkarhinyana lowu a ku ri hava sweswo. Se na yena a nga na vutivi ya ku munhu u kamberiwile kumbe a nga kambeliwangi na certificate a nga na certificate a nga swi tivi, mara a biya matlala ya yena a mi nga ta tlangela laha. Se mi vona okay sweswiwani miri matla lava baku ngoma sweswi a va bihi matlala wa vona leswi mi vulaka swona? Ni vula tana wa ku za ku fa vanhu va ze va fika vo 40 ende loko ni yisa n'wana mina a ngomeni a mi n'wi yiseli ku lavan'wani va ta n'wi hleka va ku a nga yimbangi, a ni n'wi yisela tanihileswi a ku ri ndhavuko. Se ndhavuko na wo u fika laha nkarhi wun'wana u helaka. Kumbexani a wo hela wo ndzundzuluka wo cinca wu famba na minkarhi. Hi yo mhaka sweswiwani va kamberiwa, hi yo mhaka leswiwani ku ndleka leswiya i mhaka ku ndhavuko wo hi wona kambe minkarhi yi le ku cinceni.
mina ni vona ku leswi nga kona a hi swi tshikeni nge swi koti ku yisa munhu a ya ku lahlekeni ma swi vona a ni va ya swibedhlele va vuya ku hava problem hi swona a hi tivi ni vula leswi hambi ku ri tikerekeni ma swi tiva a ku ri na nkarhi lowu a ku vitaniwaka ku na mahedeni na majagani loko mbale xibelana u nga ngheni kerekeni mara se ve le ku cineni na hi xibelana a kerekeni ya a swi ku swi famba na minkarhi a ni hi swo hi vulaka swona hi yo mhaka hi nge na kwale ngomeni n'wana va dokodela va ya na ku n'wana wa ya a kamberiwile sweswo taniya kambe va ha hundza misaveni se i mali a nga ta pfumela ku va n'wana yena a ya examination ku sweswiwani a hi voneni hi ku na vadokodela enge hundzi misaveni swa pfumela swa va kahle sweswo ya na tikhomba ka ha ri ha tikhomba sweswi nkarhi lowu a ku ri na tikhomba na vukati a va heleketiwa hi vadzabi sweswo swo tana swa ri ha swin'wana a swi tikeni swi hamba hi dayisa vana khensa verayo swi tikeni ngomeri eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na kurhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye joyina namuntlha swo olova ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka mngana Lon FM koma ndlela nangona ko hi wo lowu Afrika wa vulavula kunjani mikiselo mina khensa swinene n'wenga nga hi pfulela eka movha yale ya n'we ya manyunyu mi nga mi tichayelela na n'we mfamba ku hi movha yale ya mfumo swa pfumeleriwa ku mi khandziyisa vanhu mi kha famba hi movha yale ne vula ku kumbe ve nge hakeli hi ku na vo ya vo phela movha yale ku va hakela xibalo ne mi endlisa ku yini a ku na lexi xa itinerary o kumbe ni swi tshika 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula nhlekani mi amkerini alanga papa hlekani but aye botomi khensile na muhumelerisi botkinda ku va hi nyika nkarhi nyana inkombo tiva xiphiqo xikulukumba lexi hi nga na xona namuntlha hi leswaku hi chava no teka vana hi va yisa ka madlala hikuva vana va hina va mbumburuka ku fana na tindeyani loko va ka madlala ene madlala botkete ku ya ku twisisa ka mina wu fanele leswaku loko ku ri ndhawu lowu vatswari va hina na hina hi nga kula hi ka hi ta hi kona loko nuna bya kumbe mina khuvele vona karanele munhu wa xinuna loyi a nga na rito a mahlo ka vanhu kulo mugwena a hi sungula ni lungisela mi le ku fambeni mi kumbe foni ya n'wina mi yi vekele ka xipikara swin'wana swa sweswo a mi twali kahle loko mo yi khoma kunene hi endleka nyana minete 32 nyana mi twala kahle hikuva mhaka leyi mi nge le ku tirheni na yona yi na nkoka ngopfu vutomi kalanga matshumba mi ta va mi ta minito kahle ngopfu mina mativa swinene na xiphiqo hi leswi endlekaka namuntlha swa ku vana va hina va mbumburuka ku fana na tindeyani aka madlala loko va yini a tingomeni ene leswiwani bothete hi ku twisisa ka mina madlala u na nkoka swinene aka hina vavanuna hinkwenu loko mi languta i ndhavuko kumbe tradition ya hina va xinuna loko u yini va na ribya muti se makhuvele va n'wi nyika certificate va n'wi pasisa makhuvele loko a languta munhu a fanele a ba madlala mayini makhuvele a nga n'wi languta mayini ku mayini xana i lo khendla or mayini i na vutivi or mayini sala a ba kwini madlala mata yena ti famba kahle ku nga vi na swirilo swa ku lahleka ka vutomi bya vanhu na a langutanga makhuvele i langute ku hayi tiko ra mina
hi pfumelanile na xitifiketi xi kona ene vana va tele, yes of course xitifiketi nyikiwile tanihiloko makhwela va ri hosi. Loko a hi kota ku langutisa tihosi ta hina letiwa ku ri loko va ba madlala a va hi landzeliwa mayini lava nga na vutivi, hi ku va mayini lava nga kona Botphethe va ni dawutisa vo tala a va qualifya ngopfu hi swa ku ba madlala. Tihosi to tala loko mo vona va ku madlala wu le kwinikwini wu fambe kahle na ku zangi ku va na swiphiqo swa rifu, mi languta hosi yaleyo ku va ku ri munhu wa khale a ri munhu lolo i munhu loyi khale na khale madlala wa yena i landza vanhu lava tivaka ku ba tingoma ene vanhu lava nga na vutivi. Hi swin'wana Botphethe swin'wana ku hi onheleni swinene ene swi ta hi onhela ku tingoma ta hina ti pfariwa, vana va fa, vanhu va chava ku yisa vana aka madlala mhaka ku vhele a ku nge he vi na ntshembo n'wana ma nga vuya na mantswisisa. Loko vo kota ku hi langutela sweswo ntsena aka vanhu lava va mayini na tihosi ta hina ni vula ku swilo swi nga famba kahle ka madlala Botphethe. Loko mo languta sweswi makhuvelo sweswi wo foster sweswi ni hosi mina ku ya ya ba madlala ni byala vaakatiko yingisela hosi kumbe hosi ni ba madlala munhu wa ba madlala hi lava vatswari hi tlhela va na xiave xikulu, vatswari xiave xa hina hi tlhela hi yisa vana va hina aka va aramisa kungulu, vana va hina hi va tlhavela, va hina a hi va yileli hi tlhela hi va teka hi ya va hoxa la nga na munhu loyi a nga endla swa yena murhi walowo a nga wu kuma kona wa nga leyo u hlangana n'wana wa mina nga n'wi endla so masi loko swi tana ku ta va na switandzhaku maheteleleni ene ku ta switandzhaku se hi fanele ku blame mayina yena ku mayina yena loko a qualify ku blame na vatswari na vona va twa n'wana va ka va swi twa n'wana a nga tiyelangi n'wana kumbe i nga ti-medication mara ku ri ntiyiso ko loko ho landzelela nawu wa khale ku madlala loko biwa n'wana hi ntumbuluko ma swi tiva ku a nga tlhaveriwi laka madlala a nga nyikiwi mirhi a nga humesiwi ku nhana a lavisisa n'wana wa mina ku aka madlala ta famba njhani. N'wana loko mi kha mi n'wi aka madlala mi teka n'wana mi n'wi yisa a kwini aka madlala laha nga na hosi leyi tivaka na n'anga ya mina leyiwani hi leyi tivaka vana va yona yi ta va trigger hi titlhevele ta yona kumbe hi mimirhi ya yona ku ri va kota ku sirheleleka se na mitwa mi vulavurile a hi hetiseleni se loko a hi hetisela mirhi yini hi ku na mafu la ku fanele ku endleka yini? Madlala a wu yi mahlweni lava pasaka madlala va hi langutela vanhu va baka madlala ku va na timfanelo kumbe va na lunghelo i vakulu na va na vutivi na ene leswi hinkwaswo tihosi a va fanekele va lavisisa ku ri hosi leyiwa i munhu wa malembe manjhani u na vutivi na mutswari wa yena u n'wi kumbetini ndlela ku i fambisa leswi i ba madlala na vo mani na ma swi vona tani Botswana 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi kuti kuwe kwala nga ko u ri yini n'wana mi ngiseri hello ni hlekani hayi Botphethe papa mpfukile hi pfukile njhani me mpfukile swa movha mfumo humani ka swona Botphethe swa ntsuka ni vula ku ma pfumeleriwa na ku khandziyisa ka movha a wu pfumeleriwi ku layicha munhu un'wanyani loko i nga pfumeleriwi loko wo kumeka i layiche munhu un'wana kumbe ku endleka swin'wana ku va na problem ikulukumba ku nga ntirho wa hena a swi pfumelelekangi at all a ni swilo leswiwa Botphethe loko i driver xi na swilo leswi va swi vitanaka trip authority laha yi tsalaku vanhu lava va ku i ri na vo movheni se i ta tsala i ku i n'wi yisa kwini ku va wena na va ti-colleague i fanele u vula ku ri a hi ya ka ntirho wo karhi i fanele tsala laha so i ta tsala ku u ya kwihi na munhu walowo so a hi ngheneni ka leya ngoma ni ta tirhisa ra ngoma hi ra madlala ra hlupha ku na munhu loyi nge hi madlala la ka hina so ta ngoma Botphethe hi leti mina loko ku ri ku himpela leswi ngwe mi swi vulaka swa ku hi famba na minkarhi yi cincile aka sayiti ra ngoma swi vula nkarhi yi hi cincele rhongo a yi hi cincelangi kahle hi mhaka ya ku khale a hi ri mafu a ma nga ri kona loko yi wa ngomeni a ma ri kona mara why sweswi ma tale ngopfu ma nga va ma lo tala ngopfu kumbe sweswiwani mo vikiwa hi ku swa endleka mi kuma ku a ma ri kona na nkama luwa kambe ma nga vekiwi a swi kotekali Botphethe ku rifu a ri nga tumbeteki Botphethe a ri tumbeteki rifu ma there is no way na loko ku ri ku a ma nga vekiwi na mati ka swiyanimoya hikuva ku nga ri na swiyanimoya kumbexani hi minkarhi yaleyo mara a ri ma ri koho mara a ma nga talangi ku fana na sweswi se mina hi vonelo ra mina ra ku why ma tele ngopfu hi leri Botphethe
loko boha ngoma khale a ku ri na swiyilayila swo tala leswi swi endliwaka sweswi ni vona nga ku a swa handliwi swo tala swa kona ko pfuka wa nampundzu ku yiwa lava ku laha ku na munhu wa swi kota ku ba ngoma a tekiwa a ta ba ngoma masizisi so swiyilayila leswi hinkwaswo a swa ha endliwi khale a mi nga ta swi twa va ku veve n'wana i landziwe ka ngomeni i landziwe hi ti-doctor a hi swi tivi na ku ti-doctor leti yaku ti ya nghena laha ngomeni ti landza vana lava ti yili tona na ngomeni ma swi vona kambe njhekanjhekisano wolowo wu vulavuriwile khale malembe ndzhaku loko swa ha sungula ivi ku twananiwa ku ku ta ya ntsena lava va nga dya vuswa hotpeta masitaku loko ni ri ntirhweni sweswiwani loko no ni dyile vuswa ku hala nga ta ni kaneta pela loyi a nga ta sungula ku li vutisela milawu leyi hi ndzhaku loko hi ri leyi na pasi loko va nga ni vutiseli ivi n'wina tanihi supervisor ya mina mi ku va ri ku na timhaka to karhi hala ngomeni ni kombela vavanuna vambirhi mi tsutsuma mi ya pfuna leyi ivi na me ni ya mara a ni ke ni nga yangi ni nga mi byeli swa humelela phela sweswo mara a ni loko fika le ta tikomba kwa u swi tivi wena ni swa langutini lowu hi swo hi vulaka swa yi va yi ku luma ngoma milawu a ya ha ri kona power liya ya ku ku na ngoma a ya ha ri kona khale hi swi tiva loko yime ngoma botpete ku wa xitwana xirhami lexi ku a swa twakala ku a ngoma yi yimile na mpfula ya kona lowu yina i yi twa ku leyi i ya ngoma mara masiku lama ka ha ri na la sweswi to twa na tigreme to rhasa timvungun'wa hinkwako lomuwa a ka ha ri na nchumu xi landzeleriwaka se mina ka sayiti ra mina botpete ka ngoma a loko vo yi fita va ku munhu i ya dyondza swin'wana swo fambisana na dyondzo a ngomeni ni nga yi approva mina wa mina nge hi ngomeni wa mina nge nemetwile a khensa swinene sweswo veri wa vo n'wana sorry ka Malamulele loko i nga ku sorry ka Malamulele loko i ri hala role i ku futhi do a nge yi kwalano uku dondo yala ngomiri 0860 002543 un'wana mingiserilo hlekani a ka ha ri na munhu la 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula laha i le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena u ri yini ta ri teka riqingho ra ri ku ya mahlweni ta ka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860 002543 un'wana mingiserilo hlekani hayi botpete njani papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni botpete a khensa ya loko yi vulavula hi ya ngoma man botpete ya le ya ngoma botpete ya vava swinene because sweswiwani a ha vulavuli ngoma se vulavula hi mafu ku vana ve le ku heleni and ku ya mina before ni ya mahlweni ta hlamula xivutiso xa ku ni tsakela ku ngoma ya mahlweni mara a ku landzeleliwi milawu botpete corruption yi ngheni ngopfu leraro se hi aplayile tindhawini ta rhaka ku nga ngomeni ma swi vona a ni swi voni mi vula yini loko muku corruption yi nghenelele ku yi fikanele ngomeni ni nyikeni xifaniso xa kota ku ni kota ku twisisa leswi mi vulaka swona ni ringeta ku kombisa ku ri loko hi vulavula hi timhaka ta ku a ku feni ku buwa hala van'wana va ku a feni yi nga biwa swi ku na swin'wana swi nga fambangi ku kahle loko hi vulavula hi ku na n'wana loyi a nga tikumana namuntlha a ri ngomeni ku ri ku a nga ri kona swi ri ku na swin'wana swi nga fambangi ku kahle botpete leraro a ku landzeleliwi milawu leyi nga va ku yi ri kona ku ri ndhawu yi redi ku fika kwihi munhu u ringanile ku fika kwihi ku ri a nga ba ngoma na ndhawu leyi a nga a baku ka yona yi ringanile ku fika kwihi ku ri a nga tikuma a bi ngoma because sweswiwani hi tikuma ku ri business last ntimbili ya mina yi vava ni ka ni yingisa nongonoko walowani mi tani hosi Mudawula va ku n'wana a ri ku yimbeleleni na vona jikijikisa a tikuma na hi a welini ni twa nga ri a explanation ya enough ka mina tanihi mutswari loko va byela ku n'wana wa mina yo tikuma a kha a yimbelela na vona 1 2 3 u welile swi tele ngopfu leswi swi endliwile ku a nga fiki ntivo va vula hi hari a nga boxa ngoma ni yimbeni botset se ni nge dziki ngopfu mara swi tele ngopfu leswi hi nga swi kotaka ku swi endla ku ri n'wana a nga fikeleli ka xiyimo lexiya xa ku a va a fikeleli ku heleni le ngomeni loko ri ku a ku landzeleliwa milawu loko ku ve hi mpela ha swi lava ku landzelela milawu ku vanhu va nga yi ngomeni swi nga fanelangi hi leswi mi vulaka swona hi leswi mi vulaka swona ende swi ku va na nawu wo tika botpete ku loko u kumeke u yimbise n'wana wa munhu ku ri ku a fene a nga yimbangi
ivi explanation ya wena u ta byela mutswari ku hina yo tikuma a kha a yimbelelana na vona ivi ngwezi a ku fanele ku tikiseliwa gospel ku ri ku na certificate munhu yaloye a nga ha pfumeleriwi at all ku bangoma because swi ta continue swilo leswiwani na wu tika wu swi tiveka ku ri loko wo kumeka u endle nandzu wa so ku bingoma ku ri ku a fanele u nga bangi kona kumbe u yimbise n'wana ku ri ku a fa nga yimbangi switandzhaku swa kona swi va swi tika swinene. ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku milawu leyi tikomba ngeti a yi landzeleriwi ku nga va ku ri mhaka leyi n'wembulaka so ya ku kumbexana na switandzhaku a swi tiki kumbe ku na swin'wana? Switandzhaku swa kona a swi tiki na timhaka ta ku i business gospel na ku ka ni yingisela ngopfu nongoloko almost every day lerero un'wana u nghenini kwalaho na ku phela luwa wa hosi hala i le ku dyeni hi lo hala hosi ya yena dlawa hi ndlala eka ku vula hi thopike leya ka matlaya swi tikomba nga ri va langusi ngopfu mali ku tlula vutomi bya vana va vanhu ma swi vona se loko ku ri a hi swi langusa ku ri hi nga langusi ku na khale a wu ri kona matlaya na vona vana va baku masiku lamawana khale botpete loko u hundza hi leyi hambi wu ri na 6 months u beni matlaya loko u hundza laha a wu ta swi ta ku ka tika laha mara leswi endlaku masiku a wu ta swi ta ku na swin'wana swi nga endleka laha hi leri byeni ka tika ka tika wa swi ta ku ri ku na swin'wana swi nga tlhela swi endleka laha hambi loko ri ku a wu mara sweswiwani vanhu va ngo ku ti hungaseni ku tshika wu endliko se a ku cinciwi milawu yi tikisiwa botpete mina leyi ngoma a yi mahlweni mara a ku vi na switandzhaku swo kahle loko munhu a tikuma a bingoma ku ri ku a nga famba u ti ndhawu ya rhongo kumbe a nga ringanelanga ku bangoma because vo ti lavela mali vanhu lava va ta hi dlayela vanhu inkomu botpete khenseli boto wa mina khensa swinene nakona ku afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela mi ta tsundzuka ku ntshamo wa le ka Madlanga wa ha ya mahlweni loko tatana Vosimosi Matlala va ya ku fa ku ya nyika vumbhoni veteri ku ya nyika vumbhoni ka va ku ta hundziseriwa mahlweni ka siku ra n'hweti ya ka siku ro sungula ra n'hweti ya Ndzati ivi endzhaku ka sweswo ku vuriwa ku hayi ma va tsundzuka n'wamabindzu Suleiman Karim va voni molo va kha va ti jikajikela kahle va vabya munhu se khomixini yi ku hayi swi ta vula ku va dokodela va ta fanele va ta kambe xivutiso ko ta va ku loko ku va ta fanele va ta fika va vula yini hi ku ku na mhaka leya ya xihundla xe le ka muvabyi na dokodela anti yin'wana i nhlokomhaka ya siku rin'wana ha ri ku vulavuleni timhaka leti ta ngoma leti a hi tweni n'wana mingiseri hi loyi Hlekani Khalanga minjhani papa mina hi pfukile hi ngovo hi pfukile a khensa ni twa mbilu ya mina yi vava ngopfu loko ni kha ni vona swilo leswi swi endlekaka swa ngoma swi humele ngopfu rivaleni swi tiva ku na hi vavasati ku angomeni ku endleka yini hi fike njhani ingaku freedom yi hi dlele Khalanga ku ze hi va swi fikela wa ni twa vanhu vo tala va kha va vulavula hi ku milawu a ku cinciwi milawu hi milawu leyi fanele ku yi cinca a yi veke hi mani kumbexani un'wana muyingiseri okay lavan'wana va nga kha va vula sweswo ku milawu yi fanele yi cinca kambe un'wana loyi a vulaka so loyi loyi a ku fambaka a kombisaka timhaka ta kumbexani nxupulo lowu talaka ku va koho hambileswi hi nga swi tiveki ku hi wihi kambe swi tikomba wu nga tirhi ku fika leswiya swa ku wu nga chavisa vanhu ku va ngeta xihoxo xexi va nga xi ndlan'wa xin'we ku nga va ku ri ntiyiso wolowo mara mi ni twa ingaku ngoma masiku lama yi fambisiwa hi vanhu lavo ka va nga yangi ngomeni hi ku munhu wo ya ngomeni a ni tshembi i nga vula ku n'wana a ngheni ka Matlala tlha huma loko nga swi lavi wena mutswari wa yena ku a nghena laha a nghena tlha huma i ta ze hi boxa ngoma mani a ko nghena tlha huma i nghenile kumbe xa suka ri nawini se mutswari la ku n'wi khula se that is why ni nge hi ta ze hi boxa ngoma i nghena mutswari i ku na ku phula n'wana wa mina kwalaya swini leya ngoma hi nge hi koti se yi onhekile mhaka ku se ku nghenelele na vanhu vo ka va nga yangi ngomeni yi fambisana hi vona va lava nge va fambisa yona ngoma leyi va yangi ngomeni loko ku ri mina ku nga va ku ri vahi lava va nga yaki ngomeni hi ku ho va nga tipolitiki kumbe njhani hi ku lava ni vulavulaka na vona sweswi ku nga xikombiso ni nga nyika xikombiso hi lava va le Limpopo
ku nga hosi Mdavula. Hosi Mdavula vito rin'wana ra vona i Xitlhangoma, and ni tshemba ku mina n'wa swi tiva ku Xitlhangoma swi vula yini. swi vula yini lava va nga kwalaha kusuhi na vona a va yanga ni vona a va va voni mara va swi kota ku nghenisa tinhompfu vanhu va nga yanga va vulavula hi swilo swa ngoma hi mhaka ku hina hi nga ya ngomeni hi tlhe hi vuya hi va hlamusela ku ku na leswi na leswi na leswi siku rin'wana hlangana na mayi un'wana wo yimisa ngoma a kha a vula kha a byela vavasati ku na tlhelela namuntlha ni yimise 5 yalowa yimisaka ngoma ni mi twile a hi yini mahungwini ni mi twile Khensini Khalanga enko thank you ni tshame lembe ndzhaku ni vona Muvango ne loko xa ha sungula va ku xiphiqo lexi talaka ku va kona ka timhaka ta ndhavuko i ku va ku nghenelela vanhu vo ka va nga swi tivi mahungu ya misava hi lawa na vonge n'wana timanileke ya vonge hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Mateva okay very danko mtwi danko okay kama sina mhaka njekana wa siku rin'wana ni lava hi tlhela nyana ka ntsongo la
se sweswo leswa swa tingoma swi tshikini kambe mhakankulu la a ni lava ku hi landzelela liya ya ku kumbexani lava baku ngoma a va byarisiwi vutihlamuleri bya kenela mayelana na switandzhaku leswi kumbexani kumbe swihoxo leswi va ku swi humelerile hi nkarhi wolowo a ni tivi kumbexani swi nga swi hi tlhelerisa kwalani ka ku xana va le ku rhwarisiweni va le ku byarisiweni vutihlamuleri bya kenela ke ma vo mhaka kona a hi mutweni ni vakaya nomboro ya leya ntolovelo 0860 00254 ku tweneni ku fika laha ka hafu ku bile awara ya khumenharhu loko yi hafu ku bile awara ya khumenharhu hi ta va ka hi bulana lava ya ngete hi la ku langutana na timhaka ta magondzo lama ma nge le gondo leriya ra Sigagula ku ya a Khonhuku lexi endlaka leswaku hi lava ku vulavula hi rona i ku i gondo leri sweswi namuntlha loko ni vulavula ni kutani loko ko va ku ri na vapfhumba lava va lavaka ku nghena a Kruger National Park va tirhisa gede ya open va sindziseka ku nghena hi le va endla laha ka tintswalo va nghena old Khonhuku va jika laha ka NGOs hi lava va rhelela va hindza va singitana va ya fika le a tliliniki hindza pholo va fika va joyina patu leri ya futhi le mahlweni se va kota ku ya a open gate hi mhaka ya ku tsemeke biloho leri hi nga swi tiviki ku ri ta teka nkarhi wo tanihi kwihi kambe lexi xi vavaka hi gondo leri ni vulavulaka hi rona hi mpfhuka ka N'waxemu ri ri na magojigoji ya lamaya a ri se tshama ri pfariwa ni na vumbhoni hi ku a ni ri kwele N'waxemu nkarhi wo tani eka hi lulamisela Xitsonga Music Awards se hi la ku ta twa ku i va mani lava byalaka vutihlamuleri byolebyo se va koho va nga ta va ta vulavula hi swona hi kota ku twa ku yisa ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo ngopfu loko ka hi languta vaaki lava va nga koho hala khale ka mhala hi ku swi tikomba nge ti ve le hansi ka ntshikelelo swinene swi swo tala swa vona swi fambi kahle hi ku wa swi kota ku tikumeka i famba ka patu leri i nga swi tiveki na ku loko wo ta i khi i nga kun'wana ku na leswiya swa mi swi vitana ti-speed humps a ku na swikoweto kun'wani ku hava mintila ya ku komba ku laha i nga hindza laha a wu hindi ku ha nchumu nga ri budula se i mapatu swi vula ku mapatu loko ma ndiwa Mpumalanga a ma vekeriwi mali ya ma ta vekeriwa mali ya ku loko ma onhaka ma lunghisiwa ke mo ndliwa mapatu va ku ha hindle patu leri hi swona swi tirhisiwaka swona se hi ta va ka hi bula na vona va ta hi byela ku kahlekahle ku endleka yini kambe sweswi a hi kutumiselo mina ha langute mhaka leya ya sikunkulu namuntlha tinhlayanhlayo holobye Veli Nkosini Hlavisa va vilerisiwa hi timhaka ta ku na tinhlayo ta la henhla swinene ta vanhu lava hundzaka emisaveni vana lava nge le ku hundzeni emisaveni engomeni hi ndlela leyo leswiwani swi landzela ku va nguva ya ngoma yi kha yi fika makumu ku hela loko ka vhiki hi yo mhaka na hina hi rhamba n'we tanihi vayingiseri va Munghana Lonene FM lava mi lava ku hoxa xandla eka nongonoko lowu hi ta va kha hi bula hi ngoma hi ri a Giyani hi Ravuntlhanu a Giyani studio number 1 kwala Masingita Mall se hi rhamba hi lava vanhu lava nga ta tsakela ku va xiphemu xa nongonoko lowu va tsala email va rhumela ka mabasa mabasa@sabc.co.za va vulavula na tatana Ncindani Eric Mabasa ta kota ku twa ku mirini n'wina hi timhaka ta ngoma futa hi ta tsakela ku mi ta hi ku hambanahambana ka n'wina mi nga va mi ta hi ku timhaka ta ku kumbexani mi vafundhisi kumbe mi landzelela timhaka ta vukhongeri byo karhi kumbe mi ta hi ku n'wehe mi muakatiko kumbe mihosi ha mi rhamba mo hlamula Ncindani ivi mi ta hi ta bula leswi ni ta ku leswi i ku hi mugqivela wa koho ku ta va se ku ri na minkhuvo hi ku hambanahambana ka tindhawu laha vanhu va nga ta va kha va tlangela ku va va majaha va kha va vuya a ku dyeni ka vuswa se hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM hi nga ta va kha hi swi languta se ndlana ni tani hi ta bula na n'wina hi Ravuntlhanu n'we mi nga ta tsandzeka ku nghena kumbe ku va ka xiphemu xa na ku xivutiso xin'wana xi nga xa nkoka ngopfu i timhaka ta ku kahlekahle ngoma yi suka kwihi i ya hina i ya hina un'wana a swi hlamuselaka kahle timhaka ta ngoma nga tshama swi hlamusela kahle malembe ndzhaku a ku ri dokodela S.E. Ngoveni a ni tivi ku va ta va ri kwihi vo hi Ravuntlhanu ta va vutisa kambe i mhaka ya nkoka yaleyo ya ku
hi kota ku tiva ku n'we lami nga ko ngoma hi ku sweswi loko mo vutisa ku i mani munhu la ba ku ngoma i vitaniwa yini va ta mi byela ku i vitaniwa ku i mayine mayine i vito ra Xivenda ra ku vula nganga se swi vula ku yini n'wina mi vulavula ku ririmi leri a mi nga bi ngoma loko ku nga mi ba ngoma hi n'we va mani n'we mi ba ku ngoma mi ngo zama ya tirhisa mavito ya ririmi rin'wana ma vo mhaka kona a hi amukeleni man'wana hi twa ku va ri yini 0860 002 nangona ku eAfrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela khensile swinene n'wina mi nga ni yingisela la ka N'waxinyama ai N'waxinyamani na hlekani bota mina hi pfukeli minjhani n'we na ku zama hambi sweswi mi nga swi kumela xihehla mi nga nongonoko lowu na ku chayisa sweswi mina ni lava ku zama ku kombisa ka hina hi yisa ku vana tingomeni ko tala ni hi loko hi teka vana va hina hi famba na vona hi chava ku fika hi hlamusela leku n'wana wa mina nkarhi wun'wana u na TB nkarhi wun'wana u phaka tiphilisi ta mavabyi mo karhi naswona ene ndhawu liya i ndhawu leyi nga na dust ko tala kasi loko ho va hi hlamuseleni ne ha swi kota ku fika vana va hina hi va veka ndhawu leyi hlayisekaka naswona so ko tala hi leyi ni nga hi vona na mina ku hi chava ku fika hi hlamusela ka vinyi va tingoma ku n'wana wa mina u hanya so u na vuvabyi bya so ene mi kuma ku hi ya luza n'wana hikuva hi chaveni ku hlamusela naswona kambe na hambi a hi nga hlamuseli kumbe hi hlamusela a swi ta tisa ku hambana ka yini ku hambana hi loku boditeka loko let's take mina ni yisa n'wana u na asthma a ni ko tala asthma swi tiva ku a hi lavani na ndhawu leyi ku nga na dust which means va n'wi veka ndhawini ya kahle naswona na loko a tlela ha swi kota ku hi xava swikochi hi n'wi veka a tlela ka ndhawu ya leyi nga safe naswona mara loko ko dust liya a kha a koka dust liya swi endla ku ri vuvabyi lebyiyani byi nyanya ku n'wi tshikelela naswona ivi nkarhi wun'wani hi chava so na spray swa yena hi chava no yisa na spray hi ku nkarhi wun'wani va ri leyiwani a ku laveki mirhi laha ndzeni ka ngoma mara loko mo va mi hlamuselini ku n'wana loyi a nga pfukanga u hanya hi swilo swa so va pfumela ku mirhi yi nghena mi vona ungeti okay vatswari a ve le ku pfulekeni loko swi ta ka timhaka ta rihanyo ra vana va voho a ngomeni hi yo mhaka loko va nga si ya ngomeni hi yo mhaka ku kha ku ri na mafu lama hi nge le ku hlangana na wona hi leswi mi vulaka swona vanhu a va ve open loko yima tingoma vanhu lava va yisaka va fambaka na vana va vona a va va hlamuseli ku ri fikani mi va hlamusela ku ri n'wana loyi u hanya hi tiphilisi ta so u na vuvabyi bya so van'wani va na vuvabyi byo wa mi kuma ku hi nkarhi walowo loko a ya wa a ku na munhu kusuhani na yena mazwo loko ho va open ne swi endla ku vana va hina va va na ku hlayiseka ni ve kusuhani ngopfu na vanhu lava yimisaka tingoma botsete mo ni vula leswiwani ko tala ne a mi kuma munhu hi fika hi nghena mi kuma n'wana u le ku hefemuleleni henhla loko hi swi langutisa a ni nkarhi wun'wana mi kuma ku hi swi vona ku hayi munhu loyi a nga va a ri na TB kumbe a ri na sweswi swa ti-asthma loko hi n'wi teka hi fika hi n'wi veka ndhawini ya kahle hi sungula ku n'wi tlhogomela kuma n'wana u va kahle loko se hi landzelelisa mhaka n'wana luya hi lava vatswari va yena va ku hina a hi chava ku vula mi chava njhani ku vula ku hina hi sevha vutomi bya n'wana a hi sevhe ku ri n'wina mi va sevhe okay mi teki n'wana mi n'wi tisa xirhamini mi n'wi tisa laha ku nga tala dust mazwa mara mi chava ku vula ku n'wana wa mina u hanya so ni mi tweli bota mina khensa swinene nko hi swona botatenkesingo ko khensa mina bota mina 0860 002 543 un'wana i ri a ni tivi ku hi la Polokwane
angeri hi pfa hi nga twali kahle ante ku nga ku ri xiphiqo xa yini kambe swin'wana swa leswi lava va vuthekiniki va nga ta va kha va langutana na swona hi ndlela yeleyo ni le ku ringeteni okay un'wana a vula ku ti-voice notes a ti nga twanga ya a tika mara ni va ni pfule hinkwaswo sweswi pfuriwaka kwala swi kha swi tlulatlula laha ku tlulatlulaka kambe kumbexani swo swi nga endla ku n'wana mingiseri a ni byela ku radio ya hina ya twa ri kahle ya kumbexani nga va ku ri swona kambe swi ta na khensa loko mi xiyimo xi njhani sweswiwani xiyimo ni themba ku se mina na twala mani yi twa ku na vandlamula a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku loko mi kha mi ni hlamula i nhlekani bota mina hi pfukele hi nga vona hi pfukele mkhuluma a khensa mbalantisi mhaka ya ngoma swi tikomba nga ku hina kumbexani matsongo machangani o ka hi nga swi koti because vanhu vo tala va ba ngoma va pedi na mavhenda so komba kahle ku hina swi sunguriseni kahle phela na nongonoko lowu hi loko hi ku vanhu va le ku loveni a ngomeni a swo vula ku va lova ngopfu hala ka hina ko vuriwa Afrika-Dzonga hi ku angarhela tinhlayanhlaya ti komba ku lava lovaku ngopfu hi le Eastern Cape kambe munhu la lovaku i munhu la lovaku se swi nge vuli ku hi mhaka ku hi le Eastern Cape a hi vulavuli hi swona ku za ni nghenisa mhaka leyi i mhaka ya ku n'we se mi le ku yi koka kokeni se yi ya ka Vatsonga Machangana a ni hlamula ngopfu leyi ya ku me ku vito le ra mayini le ra mayini a ku ri xivutiso a xi nga ri ku a hi swi koti kumbe a swi koti a ku ri ku kahlekahle hina ha ba ngoma na hi ntumbuluko wa hina hikokwalaho ka yini munhu loyi a baku ngoma a vitaniwa hi vito ra Xivenda hi leswi a hi vula swona a hi bidasiwani hi hava vito ro vitana mumbu wa ngoma ku mali i mhaka yini hikokwalaho ka yini hi nga bi swi vula ku hi ntumbuluko wa hina a hi vanhu vo yimba hina matumbuluko wa hina hambi moya kwala a bush ne vanhu lava va baku ngoma swi endleke mi kuma ku hi lava va vitana mapulani ma vona vanhu lava hi vona lava hi vo va baku ngopfu va swivongo leswi swa va maxila va manimani hi vo va baku ngoma Vatsonga Machangani ku hava ni va tshuma ni twa vukhosi va ri bihi ngoma kwini a ndzi tshama ni swita swi fana swona so mara a swi vuli ku impela sweswi mi swi vulaka swa ku a va fi mhaka va fisa hi mhaka yina va fi a hinda hi kona i ntiyiso ngopfu sweswi mi vulaka swona kambe hi nga se hina hi le ka se hina phela mhaka leyi yi na nkoka ngopfu ku loko ku ve ka hina ka rixaka ra hina ku hava la baku ngoma ani a hi ndlisa ku yini mina loko ni ya ka ngomeni bo 30 hi 1986 na 1993 a ku bava ka Mavulweni a ku na ku van'wana va ku George Mavulweni na Thomas Mavulweni i hosi na ndisani vanhu valavo vanhu va muti hi vo va nga ba ya hi 86 na 93 i vanhu lava nga ba ngoma se that's why ni ku a ndzi ta mahlangana na ngoma leyi nga ba Vatsonga Machangana va vuli ya yi biwe hi mathebula okay kumbe va lavakulu va ta hi pfuna loko ya mahlweni va ta twa ku kahlekahle a hi ndlisa ku yini hina kambe a hi yeneni mahlweni okay but leswi swi onhaka ngoma that's why nkarhi n'wanyana swi ni twa swimbila hi vava ngopfu aka radio xiyanimoya xikulukumba so hi vulavula hi ngoma because a swi tshama ni twa va ka mani va vulavula hi tikhomba la vulavula hi ngoma ni ngoma xi xa xihundla swinene i xi xin'wana se mara hi ku ngoma yena se yi le rivaleni yo pa a swi na mhaka hi ta vulavula hi yona lexi ni taku botpet i mhaka ya one ka ngoma ya hina ya xinuna se ku nghenele ngopfu na tipolitiki ne na vuhosi bya hina byi langute ngopfu mhaka yo dya a da ha languti mhaka ra rihanyo ra vanhu a ku fanele ku va munhu na hina vatswari va open ka loko yisa n'wana a ngomeni ku n'wana wa hina i na problem ya so na to tihosi ti lava ku tiva ku n'wana lowo ka manimani because a tala u kahle na hi rihanyo a ni swi kona ke a ni ku na consent form a va swi landzelelisi loko mo languta ku i tingoma tingani ti nga landzelelisa swilo sweswo mi ta swi vona ku tin'wana vo ya ku vona va benefita ku teka mali ya munhu la nga ta ngomeni ntsena nga ha na leswi lavaka swa na ku ta rihanyo ra munhu ya
aka a swa ha ri kona u vona ta benefit vona ku mayini eta kuma so hosi ta kuma so ka ka ri hava na valava va tipolitiki ku na mbulavulo n'wana nga nghena kwala ku xilo xi nghena ka tipolitiki va lava endlaka swona ka tipolitiki van'wani va vona vana va vona a va va yisi van'wani a va yangi le ka madlani potikayiti na vo arrange a va yi va lava yaku hambi va fika va ya ku peni na certificate leswi van'wanyani vo kona kumbexani vo xava hi certificate swa South Africa yi nga corrupt ngopfu swilo kumbexani certificate swo xava fambani but fambani 0860002543 nongonoko ya hileswaku Afrika-Dzonga ka ha tshembaniwi ne loko vona kananyani ki chayela i tikumele code 14 ya wena i ri na lexa mi xi vitana yini cinta lexa hayi lexa xo rila lexa xo diva ni vula ku lexa xa i langisense ya wena ya PDP vo hayi yo a nga trainangi lo ilo hey nhlekani a ku na munhu la 0860002543 na ku ya mahungwini ya misava ta vuya na acting director i mi amukeri a ku na munhu sweswiwani lexi ya ka xona hi la ku ya ka ya vulavula na acting director hi kota ku twa ku va ri yini vona o ve ri hetsela hi lava nhlekani Beto minjani? hi pfukile boto minjani n'we Hi kona minjani mi hlangana na Ruben kona na inkomo makuta mala ta vulavula hi mhaka ya vuhosi na ngoma kahle kahle tihosi ta leta hina nga ri ti tsandzeka ti rhandza ngopfu dyela kahle kahle tihosi na tindhuna tin'wani kumbexani loko ri ku tikoma hi nga vi kukula tihosi hi ku a hi nge tin'wani ya tin'wanyana ti rhandza ngopfu ku ti tshama ti teka timali hi tikhona ku ri n'wana a tsutsumela a ngomeni ku hlayisekile loko va ka to a ku hlayisekangi se loko ku ri ku tihosi ti lava vudyelwa vatswari va lava yini vatswari na vona na yena vatswari ka rin'wana hi laha ngoswi loko n'wana wa wena a nga lavi ku ya ngomeni a wu n'wi fositeli ku ya ngomeni a mina ni yini na swi tiva ni ri so ni nge fositeli na swivona sweswo a ku hlayisekanga a ngomeni so a tso eku va n'wana a ya xibedhlele a ya endla sweswo xibedhlele a vuya hi ta tshama hi vavanuna musa na metwele bot kambe swi tikomba mavutani valo swi wela va swi twisisanga kahle ku hi le ku fambeni hi tlhelo rihi kambe a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta emisekweni a hi amukeleni Sesi Lilian Hlabangwani ungayele lexi eka Afrika wa vulavula na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president Tole i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langutiwa loophole liyani nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela nongona ku Afrika wa vulavula kutala na tweak suka leno a studio 4A hi le Polokwane nongoroko wu humelesiwa hi Nchindani Eric Mabasa hina sweswiwani hi nghena ka xiyenge lexi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi lava ku bula na buti Ronnie Masia ku nga acting chief director ka timhaka ta magondo na switirhisiwa eka eMpumalanga eka ndzawulo liya ya mintirho ya vaaki magondzo na vutleketli hi lava ku bula na vona la hi langute ka timhaka ta ku mi ta tsundzuka emasunguleni ya lembe leri ku ve na timpfula leti ti nga onha swinene eka tindhawu to hambanahambana ngopfungopfu a Limpopo ne le eMpumalanga seke eMpumalanga ku na gondo leri loko u nghena a ni tivi ku ri le Mpumalanga kumbe ri le Limpopo hi ku swi pfa ku vonaka
maruleng ku pfa ku vona ka vuhlavela ka mimfungo leyi vekiwaka laha agondweni loko mi nghena a Kruger National Park hi gede liya ya open ku vuye ku na bulo ri nga walaya se ku wa ka bulo leriya swi susumeta vaaki ku va va tikuma va kha va nghena la amugangeni va famba hi gondo leri na hina tanihi vatirhi va Munghana Lonene FM loko hi tshika hi endlile Mpumalanga hi mintirho ya hina hi ri tirhisaka kambe hi mpfhuka ni ri tiva ku fika namuntlha a ri se vona ka ri cince se yo mhaka hi rambe Botroni ku lota to kahle xiphiqo ku va ku ri yini hi gondo leriya Botroni nhlaka me pfukile bote a ni tivi Botroni ku foni leyi mi yindzise ku yini mi vekele xipikareni kumbe njhani ku a mi nge twali kahle leswi yi twarisaka xiswona loko mo yi khoma kunene kumbexani swi nga jinga swi olova hi ku yi tisa ngulumelo wukulu okay inkomba ku na gondo leri ri nga endla leswaku hi mi rhamba Botroni ra kusuka hala ka Sigagule hi leriya ri ya hundza hi le tliliniki ri hindza hi le ka Masingitana mari vona hi leriya ri ya humelela ka Angels patu leriya hi leri nge le ku tirhisiweni swinene sweswiwani hi vapfhumba lava loko va fika a Satara le ndzeni ka Kruger National Park va kumaka ku ve nge he swi koti ku ya huma hi gede ya le ka Sikhukhuza va sindziseka ku huma hi le open kambe a ri cinci ri tshama ri taniya na magoji ya roho ni byeleni ku tanihi ndzawulo ma ri tiva na koho mi ri yini hi rona khensa ngopfu Machi ndzawulo ya ri tiva patu leri i patu ra hina hi ri vita D4421 leswi sukaka le ka Open Road ri nghena hi la ka Gagule ri ta fika ka Phonoko patu leri ya tiva ni ku ri condition ya kona kumbe ku ri njhani eka situation leyi nga kona sweswiwani i patu leri hi vitaka ku ri se ri riche life cycle or life span ri riche rona ku ya hi ti-design ta kona swi vula swa ku patu leri a hi patu leri nga ta ri phecha ku endla ku ri patu ri va endleleni exiyimeni xa kahle kasi i patu leri loko hi lava hi fanekele hi ri lunghisa i patu leri hi fanekele hi ri sungula vuntshwa mapatu lawa ma tele ngopfu eBushbuckridge patu ro fana ro suka eCotton Bay ri ya Manyeleti na ra fana exactly na rona leriya swa sweswiwa a hi nga na tindlela ta ku hi nga kota ku ri rehabilitate kumbe ku ri pfuxelela swi lava mali yo tala so hikokwalaho ka ti-budget ti nga ri adequate kumbe ti nga ri enough a hi swi koti ku va hi endla hinkwawo mapatu hi nkarhi wun'we focus leyi a hi ri na yona sweswiwa a ku ri ku hlanganisa patu leri sukaka Cotton Bay ri hlanganisa na Manyeleti leswi nga ta pfuna also ka vanhu lava tirhisaka patu rero kambe a hi nge endli nchumu eka patu leri leswi nga swi endlaka swa sweswi ku va hi pfala migoji leyi nga kona i ku va hi kuma G5 ku nga misava leyi yi nga pfumeleleka ku ri yi nga kota ku ri yi pfala hi ndlela ya kahle laha patwini ku ri vanhu timovha ta vona ti nga onhakali nakona ku sivela ku va ku humelela ti-accident kokwala ndleleni so sweswo i swilo leswi already se hi sungurile hi ka na ku tika kona ka patu leri ku ri sweswiwa a ya focus ngopfu eka patu leri ra Cotton Bay eManyeleti hi ringetile ku va ndzawulo ku va endla swilo swin'wana swilo swo fana ni ku endla patu leri sukaka ka Open Road leri ri yisaka vanhu eka up to eShubukani
patu leri loko ri languta se ri le xiyimeni xa kahle kambe a hi swi koti ku va hi endla hinkwaswo hi nkarhi wun'we. patu leri mi vulavulaka hi ro ra open ku ya a Hluvukani ri herile rona hi leri a ri gravele khale na khale se xikontiri leswi se ri herile ro kambe le ka 98% leswi vulaka ri herile timovha ta kona ka kota ku ri tirhisa kambe kona swilo swi tanana fanekele swi endliwa ku hetisele project ya kona. kambe ku fika sweswi ri nge pfuni hi kusuka Hluvukani se mi ya a Cottondale a ku se tshamiseka. A ku se tshamiseka a ri nge pfuni ngopfu. ni khomeleni kwalani masiya ni tsona no hundza hi la mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni hi rona bolo ra hina hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM acting director. Rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandlela nongona ku Afrika wa vulavula Botoroni va fane va ni khomela loko ni ku i acting director ha swona I acting director i acting chief director and then na ku pfumela ku ri ku nga ri khale loko se ni vulavula na vona ni ta vulavula na vona va ri chief director va nga ha act kambe a hetelangi swona sweswi leswi ni ta ku ni ku ni ta vulavula na vona va ri chief director i mhaka ku a hi ro sungula ni vulavula na vona minkarhi ya ku tala loko ho vulavula leswi va tshembisaka swi ya swi endliwa se swa tikomba ku i munhu wa loyi a nga ntirhweni a nga le ku tirheni hi ku hiteka hi ndlela leyo Botoroni a hi yiseni mahlweni loko mo ku patu leriya ra Sigagule a Khonhuku ri hanye vutomi bya rona ra ri loko hi languta ti-file ta hina ri naro more than 25 years old. Oh yeah. So design life ya mapatu yo tala ma va like about 20 years. So ri khale ri kona kasi swin'wana ku ve ni ndlela ku ri ku ve ni ti-flood leti ri kona handle ka ti-flood ku ve na improvement in terms of mimovha yi nga talanga hi nkarhi lowu ri nga design ro. Oh yeah. A sweswi mimovha ti tele ku famba ni tilori hinkwaswo ma swi vona so a ra ha koti ku va ri heria a ra na yona capacity leyi a yi designela rona. na pfumelelana na n'wina kambe ni le ku languteni ku loko mo languta leswi patu leri mi nge le ku langutenani na rona sweswi ra Cottondale Manyeleti ebe mi languta leri ni vulavulaka hi rona leswi ri nga xiswoho ani mina ni wele kona ka leswa infrastructure na engineering ya leyi ni tsandzile kambe ni vona nga ri loko ko fika vanhu va yima va pfala laya kuma vona kwala tliliniki va ku nga na ti-pothole va fika laha Masingitana va pfala ti-pothole va hindanyana va ya le va nga si fika ka Angels va pfala ri nga fambeka patu leriya a ni tivi ku timhaka ta maintenance ta roho loko ku hele 24 kumbe 25 ku ya leswi mi kombisaka ku kumbexana ra paycheck loko ni ri languta mina a ri tikombi ri tshame ri pechiwa. Okay. Mi nga ka mi tiyisile Mashi ku va hi ku phecha kunene i ku pfala migodi mara a hi ku improve condition ya patu a wu nge hi ku phecha ntsena a wu nge endli patu ri endleka ri va ri patu lerinene ri va ri patu leri ri nga safe ku va tinghozi ti nga endleki but ku va sweswiwa hi improve condition ya patu swi lava hi ya la ka rehabilitation. Okay. laha hi ta endla ku ri hi engetela life span ya rona patu leri hi malembe yo tala ku phecha hi nga phecha namuntlha loko ko va ni mpfula ni ta vona man'wani mapothole ma tika lona swi vula ku ri patu leri hinkwaswo ri borile a ra ha koti ku va khoma.
So swi fanekile ku ri hi endla swilo swimbirhi short term hi nga endla patching but in the long term hi va ni plan ya ku ri hi ya hi rehabilitate part leri ku ri ta tshama nkarhi wo leha hi nga vuyanga ka rona ta phesha like fiction leyi sukaka akunoko ku ya fika eCottondale ma yi vona ku ri hi improvekile laha swinene ku ri i rehab yo leha so hi lava ku endla swilo swo fana na sweswo ni ka mapati man'wana ku ri ku teka nkarhi wo karhi wo leha ku nga si ma-potholes ku fana na sweswi mi nga antswisa kusuka kwala Cottondale mi ya thola mahaxi yes se kambe swi ta vula yini ku a ri tirheki lava va nge le ku ri tirhiseni va nga vanhu va kwalaya ka Swigagule na kwala Cottondale na kwalaya ni tshemba ku vo va ku kayakayeni se swi vula ku va ta kayakaya kambe miri yini hi mupfhumba lowu nga humelele a nga ku tivi ku ndhawu liya volongolo n'wi byela ku jikila ya ivi va kuma ku wa nchumu na ku na speed hump laya a swi vonaki na ku laya ku na yini a swi koteki kumbexani ri nga antswisiwa kwalaha ka swilo swa muxaka wolowo loko ku ri ku na lomu misava yi nga vuya patwini ku pfuriwa ku vonaka loko ku ri ku na speed hump yi kombiwa ku hala wani ku na speed hump sweswo swa ku taniya hi ku a ku kombi nchumu Masiya non khetha ngopfu Mashi already se ni instructed team ya mina le Buhlabela district ku ri yi ya kona le patwini yi pfuna yi endla swilo leswi nga ta endla ku ri pasi ri va safe swin'wana swa kona swi nga imported hi swona swa ku ri pasi ri kota ku ri visible lako swilo swa ti-road marking laha hansi ku ri la stop sign hinkwaswo swi va leke ngopfu so is part of the safety requirements emapatwini so loko hi endla leswi hi swi vulaka ku ri ta endla ti-pothole repair kokwana a hi nge swi siyili swin'wana ku ta va ku ri i package hinkwayo hi ta endla hinkwaswo swilo hi nkarhi wo se Masiya loko mi va instructile mi va instructorini hi ku lexi xi tlhelaka xi vava i ku lava a va nga swi voni ke ku sukusela ku kondza hi vulavula hi sweswi vanhu lava va nga kole Vuhlabela a va swi vona vanhu a hlera ri wele hansi ka Godide Court Center Godide Court Center pati leri hi vulaka hi rona lero suka eCottondale ri Manyeleti ri wele hansi ka vona kona so a va karhi va ri busy sweswiwa eka pati ra Manyeleti Cottondale ku ri loko va suka kona va ta ya ka pati lerin'wana rona leri vulaka hi rona sweswiwa eco center yin'we leyi endlaka mara ni vula leswi hi mhaka ku Masiya phela se namuntlha sweswiwani ku nga va ku ri lembe na hafu ni kha ni famba hi ro patu rero a ri cinci ni fambe hi rona loko hi heta ka Xitsonga Music Awards na loko a ha lulamisela Xitsonga Music Awards ni fambe hi roho ku hava na siku na la ni nga fikaku ni ku leswiwani la loko ni ta ro sungula a ku ri na goji leri a ri fike laha sweswiwani hayi swa antswa se va pfalela kumbe a ri cincangi nchumu ku fika na sonta na mugqivela walowu ni hinde hi koho no swi nga endleka sweswo ku ri nga ka hi nga tivi ku ri siku ni siku ti-operation ta vona ni ti-plan ta vona ti menjani swi kona ku ri a va ta va ri busy kun'wana na vona hi ti-plans ta vona va ti byele ku ri no ntirho wa sona hi ta wu endla hi nkarhi wa sona a swi vuli ku ri hi ri pati leri a ri tekeni focus ka rin'wana kati leswi mi byelaka swona sweswiwani swi nga ni endla na mina ni va munhu wa better person in terms of na mina ni kota ku ya zuma ni ya le hansi leyi ni vona ku ri va tirha njhani vatirhi va hina a ni nge vulavuli sweswi ni ringeta ku baleka ku ni protesta swilo swa ka swa ha ri kahle but hi nga kota ku va hi kota ku ya mahlweni hi improve condition ta service ta mapati ya hina hi ku deliver service delivery nkarhi wo fana ndo
wona wu hi pfunaka ku va hi vulavula ni vaaki hi twa swivilelo swa vona leswi ta hi endlaka ku ri na hina hi pfula matihlo hi kota ku endla swilo hi ndlela yo improve. I ntiyiso ngopfu rin'wani leri na rono kombe kahle lexi a hi ta kombela xona tatana Botironi ku kumbexana loko a swi koteka n'wina tanihi vafambisi rhelela nyana mi ya vona network ya vanhu lava va nga koho leyi a Bushbuckridge a ni tivi Bushbuckridge hi north kwahalaya a Mahala khale mi languta ku network ya n'wina yi fambisa ku yini hi ku fana na sweswiwa loko ni kha ni vulavula na n'wina un'wana i ni byela i ri ka mina ku hi vutiseleni ku patu ra kusuka a Hluvukani ri ya yimana xichavi lexa okay a ku patu ra kusuka a Hluvukani ku ya a Thula Mahashi a ni tivi ku hayi lero ta ya lava ri ya humelela le role a ni tivi kambe ro suka a Thula Mahashi ri ta hi le a Laidlo a nge ta vuya na kona se ni vona ongeti kumbexani a swi ta lava ku tanihi ndzawulo mi rhelela mi ya leyi mi fika mi tshama na swipano swa n'wina mi languta network ya n'wehe ivi mi twanana ku leswi ku nga na ntungu lowuwani hi yisa ku yini mahlweni a mi swi vona sweswo sa endliwa Mahashi hina reprogram mara hi vita i RAMS road asset management system leyi yi nyikaka hinkwaswo mapatu hinkwawo laha hi nga na wona eMpumalanga yi tlhela yi kombisa ku ri patu ro karhi ri lava yini mapatu mafani ku na magraveli ku na repaved roads swilaveko hinkwaswo swi kona laha leswi swi karhataka Mahashi ti-needs ta hina swilaveko swi tlula budget leyi hi kumaka leswi swi vulaka ku ri a hi nge koti ku endla hinkwaswo swilo hi nkarhi wun'we so ya prioritize ku va ku prioritize swi vula ku ri man'wani mapatu a mi nge kumi leswi ma fanekele ma swi kuma hi xiave lexi xa mali kambe ku nga va ku ri ndlela ku ri hi nga endla yini swa sweswiwa ku ri at least hi prolonga kumbe hi endla ku ri patu ri va exiyimeni xa kahle ku vanhu va nga karhateki hi ku ya hi department hi ringetile ku ngeta capacity hi vula sweswi ku na michini wo karhi wo phexa ti-potholes hi vula i ri jet patcher leswaku ri ndlela ya ku a hi endleli ntirho wo tala hi xinkarhana meaning hi nga kota ku phexa ti-potholes to tala hi xinkarhana tani ku ri hi tirhisa method wa hina wa khale ku ri teka vanhu hi famba hi tirha na vona ka ti-potholes swi teka nkarhi wo tala ngopfu yes a swi enough swilaveko swi tele ngopfu a hi tsundzukeni ku ri Bushbuckridge before a yi ri under Northern Province development around Bushbuckridge a yi nga ri hi ndlela ya kahle sweswiwa loko hi languta ti-project ta hina almost 80% ya ti-project ta Department of Public Works, Roads and Transport ti le Bushbuckridge we spend 80% of the budget ya province in Bushbuckridge because it was underdeveloped swi va wese ku ri community kumbe muganga ni muganga hinkwawo muganga leyi hinkwayo va lava tar road a wu koni muganga lowu ku ri no mina hi kombela mu hi endlela gravel road se swi vula ku ri demand yi le henhla ngopfu so naswona swi budget a yi vi adequate hinkwayo nkarhi so in short a hi tshamanga hi mavoko hi khondla mavoko hi le ntirhweni kama hetseleni Masiya ku i ntiyiso ku mi le ku tirheni mina ni swi tiva hi ku na loko hi vulavula nkarhi lowu a ni ri koho kwale mi ni byele hi mapatu lama mi nge le ku tirhaneni na wona ivi himpela ni swi vona ku le ku ma tirhiwile ma cincini xiyimo kambe ke xivutiso ku ta va lexiwani xa ku a swi kona ke ka ndzawulo ya n'wina leswiya swa ku loko mi ze mi humesa
infrastructure yo karhi swi vula ku sukusela kwalani ku ya amahlweni ku ta fana ku tshama ku va na mpimanyeto wa ku maintaina infrastructure leyi a swi kona swi kona manje loko hi languta budget ya department almost 90% ya budget ya department ya ka maintenance imali leyi taka hi le ka national hi vulaka PRMG provincial road management grant something like that. So mali leyi i conditional grant leyi nga hi nyika ku ri a hi endleni maintenance not ku endla mapatu lamantshwa so sweswo alone swi tikombisa ku ri government ya swi tiva ku ri swi valeke ngopfu ku va hi maintaina swilo leswi hi nga na swona tani ku sungula swilo swintshwa hi nga swi at the end hi nga koti ku swi maintaina se yi kwihi maintenance ya patu leri hi vulavulaka rona hikuva mina tani sweswi ni mi byelaka ni ri ni na lembe na half 100 ni kha ni famba hi roho patu rero a ri se tshama ka mina ri vona ka ri cincini patu leri hi vulavulaka hi rona laha kusuka laha Thulamahantsi ri ya eCottontail mali leyi nga tirha laha is part of the maintenance ni vula leri ra kusuka a Sigagule ku ya a Khonhuku ri karhi ta hi le Masingitana ka va NGOs sweswo ku ya hi ti-report ta hina patu leriya a swi vuli ku ri as much as mi vula ku ri ri tshama ri ni ti-pothole a va vatirhi va ka government va ta tirha va phecha ti-potholes loko phechiwa ti-pothole letiya ku na swibekana leswi ku called asphalt leswi swi kontiri swo titimela ku na swilo swa imashini xikontiri lexi xi tirhisaka kona laha swilo hinkwaswo leswiwa swa xaviwa swi deliviwa eti-cost center ku ri va kota ku endla routine maintenance work routine maintenance i include swilo swo fana na swona swa ti-pothole repairs ene ntiyiso ni vona ku nkarhi wa nsiya la wa hela tatani Masiya i ntiyiso leswi mi swi vulaka loko mo languta patu leriya loko mina ni ri loko hambi ho twanana ku hi ya hlangana kona siku rin'wana loko mo famba hi roho patu leriya ku hava xifaniso xa ku komba ku tshame ku pfariwa laha ku tshame ku pfariwa laya ro vona ka ri patu leri nga ndliwa ivi ri ngo va ku hlakaleni hi ti-pothole tetiya ti nga koho ku a ni pothole ku yi tshama yi ndliwa laha swa tikomba no na swi ta mhaka it's something that leswi nga swi tekaka na mina ni tlhelela ka vatirhikulobye loko laha ku ni problem ya so ni kota ku yi lunghisa kahle ku ri swi famba kahle muhaxi kaya ka hina hi le Khokho hikokwalaho na bushbuckration mapatu lama vulavulaka hi wona hinkwawo ya mantiva ya ma fambile a hi ku ri no twa ku ni patu so so i department yi langutela ku ri swilo a swi lunghi condition ta mapatu ti improve swo hetelela patu leri va vulavula hi rona Hlobokani via light long kami ya Thulamahantsi already they appointile consultant for a designer. So we are at a very advanced stage in terms of the completion of the design. So I tell into the legal Shasmona, legal agency for Sivakash. Namit. Nemetwe Bodroni, Shaisakan, loko ni vulavula na n'wina loko mo va ku hi n'wi acting in ta kwata kambe yana ni mahlweni mi tirhela rixaka makwa va cancer inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM acting chief director eka timhaka ta roads and infrastructure ka ndhawu liya yi langutanaka na timhaka ta mitirho ya vaaki magondzo na vutleketli eMpumalanga tshemba ku ni mi byamini ne ni mukhansela ron'we phe mi nga vileli mi nga rivali
mi nga ri vanhu kambe hambiswiritano khensa swinene loko mi hi lombe ndleve kona mi nga yingisela mi ri kona nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula dzumba na mina i nongonoko lowu nga ta landzela endzhaku loko hi kume mahungu ya misava ya un'wana wa lowu a ku tivaku kahle laha ni vulavulaka hi kona ku nga sesi Lilian Hlavangwani laha ka Sigagule va ku tiva kahle a va ku hechi se hi vo hi nga ta va kha va hetisela mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni mana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ntirha mi kombela leswaku mi rhumela email ka Mabasa es@sabc.co.za n'wina mi nga tsakelaka ku va hi va na njhekanjhekisano a studio 1 Masingito Mall hi mayelana na timhaka ta ngoma hi ravuntlhanu leri hi yaku ka rona sweswi dzumba na mina nongonoko lowu nga ta landzela tata